Yeah, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. As you can see, let's anene la. Hey, naku raba guys, raba endzeni kumeka ni tirhisa tifoni timbirhi. A yi ta overheat phone ya mina. Tana xitingting sa rasa la. So as you can see kwala ka topic kwalano. Ta hi khavela about Saras. Ta hi khavela about various things there. Now of course ngata hi khavela hi timhaka ta Dr. Joe Shirimani, as you can see there. Link na timhaka ta beef, of course leyi nga ku teni sweswiwani. And then from there hi vulavula na hi president Mayengani, hi vulavula na hi music dominance. So ku ta ku video leha kahle kahle, we cover a lot of things. So hey guys, hey ni kume file man. Ni kume file ngomi swi tiva ku Master T a nge ta ta mi hembela ni kume file. Dr. Joe Shirimani 7 lean beef. Swa ku lunga se swi herini, beef yi le ndleleni. Beef yi le ndleleni, mkhulu swa ku lunga se swi herini. Ni kumeni file ku yi ta yi kha endla a beef song against Hosingove. So this beef of course ku ta ku ri karhi ku featureweni Ben Mayengani the president na Sivara Press Rangani. No one nga yi tivi content ku yi ta yi kha yi vulavula yini, mara leswi mi fike mi swi tiva i ku beef yi le ku n'wi teleni Hosingove. So December yi ta yi ri balanced, and mina obviously as Master T I'm happy ku beef yi ta yi ri ndleleni. Swi kahle swinene ku hi sayiti ra mina. Swi ta endla ku December yi namba. December yi ta tsakisa obviously. Hi kuma yana mhaka leyi. Swa rasa. So at this case of course leswi hi fike hi va hi kha hi expect i ku Hosingove byi ngo ho kwata ngopfu. Kwani vhele phela loko file ze yi fika ka Master T swi obvious ku yi fike khale ka Mr Post. Loko imagine file ze yi fika ka mina swi fike khale ka Mr Post da swi tiva ku dya ku beefiweni. So loko file ze yi va yi te tani ku na hi chance yo mi kuma ku se dya target lero byi fike byi vavisa Dr. Joe Shirimani. Why? Because beef yi ta va yi kha yi releasiwa ka album ya yona. Ma yi kuma mhaka ya kona, yona difference ya kona yaleyo ku beef yi ta yi kha yi huma ka album ya yona, and ku hi sayiti ra yona ha swi tiva yi tshama yi kha yi kombisa ku yona yi lava peace. Swi kahle hi vulavula ti-facts, yona yi tshama yi kha yi vula ku yi lava peace, mara sweswi yi ta va yi ri ku respondeni mhaka ya ku lunga se yi hindzini. Ma yi kuma na mhaka leyiwa. A hi jikile nkarhi right, a ni ta tsakela ku va hi tlhe hi vona that mode kahle hi nga tirhisi ngopfu lero borha patu, because this road ro borha blind. A ni lava patu ngopfu lero borha leri, a ni lava patu ngopfu lero borha. A hi jikile ka right yi swa jika lexi Suzuki, a hi jikile ka right. So beef hayi hi leswi a ni lava ku ta ni ta mi notify swona ku hayi Dr. Joe Shirimani swa ku lunga se swi hindzini. Swo swi kahle, swo swi kahle leswi swi endlaka, mara swi lava no yi tiyini. Swi lava yi tiyini because Mr Post la ti nga ta ti kona ha swi tiva ku ti nge tsitsi. Ma yi kuma mhaka leyiwa. And hi fike hi tlhela hi languta effect leyi nga kona yo phela president Mayengani yi fana xinyenyani, yi hi byerile ku yi fana xinyenyani, so yi ngo ho cinca at any time. So swi loko yona Dr. Joe Shirimani yi fike va yi ri xo hi mhaka beef leyi humaka ku loko ze yi nghena ka beef yi nghenini. Na ku loko se yo fika yi hambana na president Mayengani yi fike yi swi tiva ku yi fike yi nga ze yi ti putaputa because vanhu vo to hleka. This time around vanhu vo to hleka, it's very very clear. Ma yi kuma mhaka leyi, vanhu vo to hleka sweswi loko yo fika yi ti puta vanhu vo to hleka. Ma yi kuma na mhaka lexi hopefully hi loko shakeni hi ku ni ku tikweni khome bege yin'wana la, so hopefully this is not that heavy. Ma yi kuma na mhaka leyi. Even then of course hi tlhe hi ya ka music like in terms of dominance. So leswi nga xi decide mina as Master T hayi i ku hayi se na swona ku swi kahle munhu a ta hambanisa na swona.
Nendle statistics kwalano, as you can see, vanhu va voteni kwalano, mhaka ya ground dominance yi le ku wineni kwalano. So the issue with ground dominance i ku a swi easy ku va hi verify this information. V6, how is it possible? It was easy to verify ground dominance. So that's one of the issues. Let the experience. So as Master Tirish, involved to decide to dominate a man because now about the facts. And then giving out the facts. The reason you're giving out the facts is because it's easy to determine a ground dominance. You are lying. Because you said that I'm not because guys are easy. So that side, that side I don't think I should be going that side. Hey, so I better pause music. Go disturb. Yeah, so it's an more. Let me one guys. As you can see, that side, it's an more. You check that side. It's not that safe. You're going to commit phone. Obviously, so man can't protect. Yeah, so as stated, I'm going to all the way to determine a ground dominance. Me, personally. Look, I could tell you online and touch to yes. Online tan all over. So what I decide the ground dominance. You know, it determine artist they look dominating like impact. So just sounds because we cannot verify it. One tabula shot at jog show or let me be honest. Moon etavula kuya go favor ma. Even then she show on the statistics style. So hence I'm saying go maga you could dominate a man. Engage focus here. Engage focus here because stuff was on. Stuff was on the if you on another channel and we're going to buzz the very so ni nang the same maga in sama ni so the best thing is why yitika like a master T should decide that who dominate a man and get in the video share shingan on that. Okay, I think what to run I think video we are done in overall here. Advices. So the advices, guys, me not take as master T. And na issue go na show no take the advices. Mara leswi nga ta swi vula I ku loko munhu ani under advice yi ndlela ya kahle mana issue not advices no na issue leswi munhu afika attack so a hi lunghizeni leswi ya guys ya va vanhu mi swi twisisa ku master T I munhu na yena. So and the munhu kwatisa no block and aguna wena ku nxona ka utanga kahle hi papalata na ku tirhisa tinhlamba mayikuma yana mhaka liwa se mhaka xikandza again na repeat anra leyi yona previously I'm still repeating it xikandza ni ke tikombisela ka channel because I don't want to be famous hi yona only reason yale a ku na swin'wana ku na leswi swi chavaka a ku na swin'wana leswi chavaka nta kombela ku khomeriwa n'wina swo ka swi nga endlangi kahle ka last vlog lolo fika ni kombisa ku a ni temangi a ku va joke mara swi tikombi na ku joke leyi a yi fikangi kahle eka van'wani va so ni kombela ku khomeriwa for that a no zama ku kombisa ku it's not like no chavisa or something so I'm sorry for that mavona ya so I think in overall we're done hi ngo hale tirobotweni ni ta mi komba na la ku hayikiwa kona la tsanini la we're done so unfortunately topic ya namuntlha yi nga zangi yi leha ngopfu hikuva topic yi fika yi kha yi tsemiwa vlog yi nge vhete yi boha hi kan'we tin'wana the videos fika ti va ta delayiweni nyana as we research information mayikuma yani so ni nge hlamuseli ku tini ti-video ta kona mi ta mi kha mi ti vona loko ti kha ti ta kwala ka channel so in overall hi swona swi ni nga swi vula guys ku beef ya Dr. Joe Shirimani mukhulu Dr. Joe Shirimani hayi yi ta yi ri ku teni mara since yi ta yi ri ku teni leswi nga ta swi vula mina I ku yi fike yi va yi ri xo hi mhaka yona because once yi ze yi nghena ndzi ka beef a ka ha humeki Mr. Post will retaliate obviously Mr. Post they ta retaliate and the nge swi tshiki ledyiya hi beef a di yi tshiki so in overall I think it's a fair matter because obviously Mr. Post u kombisini ku beef ya hi le ku teni a ni no rivala ku swi vula la a ni yi kombisini ku yi le ku teni i ya ba poison so
there's also a high chance obviously yo eta tlha a yi ba na yona Dr. Joe Shirimani personally just ku yi twisa ku vava ma yi kuma yana mhaka leyi yeah so hi to ti-robot ta kwala tsanini ta vumbirhi so loko munhu oh it's fine a hi sungule ni tshinela mara loko munhu a kha ti hala ka left hi loko a va kha a ta hi side ra vo Tef ne vo Mankweng it's R71 this side eva munhu a kha ta hi R71 loko a ti hi setela vo Mjaja and stuffs like that hi loko munhu a ti hala then loko ya hala ka right obviously ya masayiti vo Giyani vo Phalaborwa ni vula leti main areas obviously loko ya ka side ra right so a hi tshineleni nyana la hi va kusuhi at least ni kota ku swi vona kahle guys ni sapotini ma swi vona mara guys ni riska so ni khome tifoni timbirhi la as I'm saying okay ni mi kombela na ndoti mi ta swi vona ku ni khome tifoni timbirhi probably ni nga ku humesa foni ya mina a nga ku a yi ta home problem leyin'wana mi nga ta yi krema n'wina mina ni mi tshemba mara ni khome tifoni timbirhi leyin'wana yo a ni kota ku hlaya message yo so hi yona spot xa ku so ndhawu yo hayika is here musima yi vona manje la ka right ku ka hayika then la yi khu ti-robot ni ta kona la so loko munhu a ti hale va kha huma vo R71 hala vo Pulukwani na side ra Pulukwani munhu wa ti hala wa ta hi hala vo Tsaneni vo Mankweng so then this other road ya Giyani so ku hayi kwala na le mahlweni nyana ku tlhela ku na le mahlweni nyana ku nga na ndhawu yo hayika le mahlweni so loko ra mi nge subscribe ta kombela mi click subscribe